Under the initiatives of Tipra Motha, Khoi Political District Committee's working president Hirarani Debbarma, Tipra Motha offered their helping hand to the family of the late Hirarani Debbarma with the needed materials and goods for the condolence program. On Saturday, Tipra Motha Khoi Political District Committee working president Hirarani Debbarma, Block Committee Vice President Subal Singh Debbarma, Secretary Joseph Debbarma, Member Manoranjan Debbarma, Chairman Leela Mohan Debbarma, Vice Chairman Amar Debbarma, Ward Committee Organizing Secretary Sagar Debbarma, Pijus Debbarma and others went and offered their helping hand to Mr. Prasanjit, son of the late Hirarani Debbarma. Pula hambai, sini media person sona, sini apa hai, sarik sal, thaga, wati panti, mana gua, norok semua bahasa, hari ini semua lagi kan normal, semua belakang hambai, so sini paymak kai, apa thainya kai, sini 26 asrama bari constituency sini, behla bari, bisini, ek number wat, orang sini takut Prasanjit, binima. थानाय किसुदिन आगे तामनो संसार यागाय थांगा ते जों जे सामा मते गाय थानाय बसर कासा कायनि सिगांबो बिन बाबु थिजाक आउन बगे बंग नक नुखुंगो अबहाय पान्दा खायनो बर किसा प्रब्लेम मुजाक जोंहाबो खानाय दिनै सिनि ताखौ प्रसन्जित बिनिमा हिरारानी देबबर्मा बिनि उमर 50 अबहाय रखा तिनि खाना गाय बंनि तामनाय 13 दिन एबा खाखमा पान्दा जोंरो जेखना मते गाय बंनि नगा मोटामोटी जतो एरेजन का हाइपनो आरो बा बाहेर करि मागै जों अन्य माने दिना वान सुकनो जों अन्य मानले जों रिमालिया कारण के बर जतो एरेजन जा गा आरो सिमिं याइन खनाव आबुन मागै जों तिनि ते मारां वन टाइम ग्लास एबा मारां जों चारिका ते जों तिनि रो फाइ मानजा फैका आं बिदि खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तिब्रा मथानि वर्किं प्रेसिडेंट आनबो देबबर्मा ते आन लगी फाइ मानजा फैका Chini 26 asram bari block committee ni vice president chini borong nang mama Subal Singh tei phaimanja phikya block committee ni no secretary chini taku Joseph tongo tei committee member chini borong nang Manoranjan tongo tei o behla bari bisini chini chairman borong nang Leela Mohan Debbarma tei vice chairman tongo chini borong nang da Amar bawa sungai kosa phaimanja ka tei logi tongo chini YTF te chini block ni board president ni board committee ni president te vice president rok te YTF ni kongma tongang pung khulia norok chini foundation nukana sung jotono tini kiche ka phai joton chuwa phekya te bo tongo chini zonal chairman bo sono rang rok rekhri chuwa ka haibano bo bini problem ngai phaimalia obo hai kongma tongo sung chini foundation bo sono rang roi chuwa su phekya ora je phainai obo simia te baki bo sono chuwa tongo te sung phainai bo jotono jono kiche mecha riu sung tini phailema asuno hambai मेरे हम भाई चीनी मीडिया पार्सन लोग काम हो रहे हैं कहीं चीनी और बेहला बारी वो कैसे चीनी विलेज कमिटी ने एक नौ वार्ड ने और जगह चीनी इच्छा चुबाना मानी फैले मानी काम नहीं कर रही कहीं और चुबामू सिंगो बोया ने बड़ा प्रश्न खायो सिंगो ये नॉर्थ तम दिबागे टी चुबाला चुबामानी कहीं कैसा कहानी को सिंगो जिस कोरिया सिंगो वो ang जेटा नुक मानी Chini Maharaj sungno chubamani berengkai sara Tripura राज्य चाबुक जों विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि बरोबो नुगो आबुक जों जेबाबे महाराज फोरोंगै जों जेबाबे चुबालाय दंगो आबो हायकेनो अन्य दल आबुरम दि बीजेपी रबो बा अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी रबो गटिके चुबालाय माने किजि किजि नुखा जों ताबुखाय आसले हिंगा देंगाय जों Chini Maharaj हाय बरगनो जों Chini दललो मानै Chini दलनि सुप्रिम मंगै Chini borong ni bagai belaino ka hamun kai ni angka kayo, angka ang besi kok saglak, jadi cengorwo Chini asram bari interop teke ceng YTF TWF joto mili woi ceng bibino jagawa kering jagawa, sudo ceng ote wikani ya, te kumni jagawa asus tong tani kira sorga borok sakha yang to ka sakha yang to ka borok hajo langan nangko cengati jagaro bo cobalai to. Nggak tinggal cengorwo cengmono koinai ichor bong inu kungo khatang mari thun je thoi khanai ro borok bongi agam dino ba onno joro borok ichon thani kaham khatang mane yakonai
on the Kurugo Kahampi, Tongmanton, Abana Chini Kaisha Koimu, Ba Ishon Chung Kaisha, Player Kayaban. Gai Chungomodo, Chungozagawa, Chungiti Babe, Chungjababe, Chubale Chungo, Uti Kayi, Joto, the little of Tigedo, Uti Chubawa, Barongi Chubo Maniakoni, Jeta Chuktia Zagawa, Sunkia Micha, Riwipano, Chugit Langani, Chinda Babana, Jokan Tani, Tonkunino, and Kokita Samung or on the Pairi. Sarni Sinimong. Ani Chimung getting Kai, Asambari, Political Bloc Committee in Tipra Motha and Vice President, Subol Singh Debbarma. Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang.